Ka shnong mau kisiem kalong ka wei na kishnong ka badon ha kitai sora. Kani ka shnong ka don la ka jong ka khana ka basong tenat. Ha ka ba ki long shua man shua ki atu. Ha ka ba kisiem hindai ki juwan ban pelong ka jakayu ka jat ni shong thai. Ha ka ba ki yai leti lengba na kani ka shnong. Bat ladangi pai kan diat sepang kani ka shnong mau kisiem kani ka shnong ka don ka pung pom umasan. Kani kapung pom omasan kamdei ka keteng ka pesujian itu manu. Hendai ladangi keli bat niwat benia. Kidon la ki jinja ki baja shisha kani ka jaka haki po ki ba mansua. Bakat hadu baki long shua mansua ki pensak nam ya kani ka jaka na kani ka keteng pom omasan. Bat habangi pai saudong sokun ya kani ka jaka nyemla klamda ai ke jingero. Namar khamyar bandon kum kani ka jaka harus rok bat ban kia saudong da kilum bat ki klau rengkat ka jingdon jong ka kabala pelong ya ka shnong mau kisiem ban ketik jingmut bandu tia bandu dem haka ban penwandur bat penitnat syusyu ya ka ba ublei ulabu haka bat dai lengba ka jing tra sitom ka jing simkhia ki rirong ba jong ka shnong bat rengkat ka jing pet jingai ka jong ki kapa pelong yaki ban sandur yakani kapung pomu mosan syaka jaka jok kai perthei hoi la sodei ban ai ki jingero yaki noyalam jong kani kasnong ki bla sandur bat wan ra yakani ka jaka ban long ka jingmen toy yaki pai nong song snong kham tam yaki khon samla kasnong ha kayo kam kayo jam hoi kum kasnong kamla ban lei tanaladi na ka benta kani ka jing tmu hindai kasnong ka penpau ka jing so ka ba khrau shika dei ya ilit Dr. Don Kuparoy bam kwai hadwar ublei ibalong MLA jong kasila constituency ibalong unong prat lenti na kabenta kani kakam kasnong mau kisiem kamla klam dapen pau ka jing songu ya iba Tito Starwal Khan ibalong UMDC jong kasora constituency ibalong shisha urirong ba ubape jingai bat ubakului nesiem ba ubudonru ka jing thang bat jing angnut na kapor banyai kentiu ya kathanyi barok kawai da ka bakershan da ka baprat lenti ya bakum kini kilat jimonto ya upai ba kathany namal la sungthu dei mai ibla pli shu ya kilat kilenti na ka benta ka jing thmu babha jong kani ka shnong ka penpau ka jing songu ya iba balajit kupa sendram ibalong MLA jong ka shela constituency ba ilong shisha usam larang ba upa jingai upa syempang bau bodan ru ka mensiem ka bakului banya sno benta ban ai ka ti kamon ka ti kadiang ban kershan kham tam ban kentiu ya ka thanyi barok kawai da ka ba plie kilat kilenti bakum nu ka thanyi barok kawai kan kiu shaprang kan bit kan biang ha barok kiliang ka khandai tarik unailar araja arpulai ka digaski ka ba kemen bat ka basa jingken mau na ka benta ka snong mau kisiem namar dei ha ka digasni la plie perda ya ka pom umasan lik recreational park da kongsan ba po lendo ibadai menteri katnat terusim jong kasokar jela bat da ka ba ajing kemen ya baro kibla ap kmi lenti ya ka jingwan ka jong i ha ka nigasni bat ha ka nigasni na kaliang jong i ila kular da ka baskham ba shen ya ka nikijaka pendap ya baro ki jinron kam lingba kila jingrap na kasokar nang bakani ke jaka kanlong ke jaka kabala ban kring ya kinong jungok kai perthei na keleng ban wan syakan ke jaka bat bakan long pan ke jing mentoy ya kinong song snong baro rengkat ke jing trai borba na kaliang katnat terusim department kabajudon harengkat bat ki bor jong ke snong ban penwandur ya kani ke jaka shua ban sedang ke jingelang layo ya ke jing tungding bat but sa ke jing khap ya ribbon bat kumju ru ke jing plie ya mau nong rem jong kani kapang dai ba pol lendo ibalong menteri katnat terusim jong ka sorkar jela la penya ya ke jingelang da ikong baya montariang bat layo ru ya ke jing keren pediang na kaliang ka snong kumju ru ke jing keren na kinong keren ba pher rengkat na ukongsan ba pol lendo la penpu penpiang shu ya kani ka program da ki jing ruai ki jing shat na ki khon samla ka snong rengkat na ki kena school bat la penkut no pat ya ka program da ki jing keren ai kublei bat kerkugudo ya baro ki tu blawan ban shim menta ha kani ka sni da iba nangsan walang
Kisiem ba jongi kala panang kiu kham shalor sho kham shadrong sho hakaban penne pensa ekamay mariang bat ban pen bahani penroy kham bha sho ek bangidon hakani gapor klem de pen slam sho nginya ya no shakhaman shaki program bala pen be bat ngin sedang no shisendan hakani gapor daga bangakot ya iba khongwar iba long secretary jong kisnong mau kisiem ban ai ya ka welcome and introductory note ani ka ya nang ni kila am is kajing itanat ka katay kapung umpat don balay kina mau kisiem kem pentre kami kan kapung mo kem penlong kem pen yo ya kanu ka lat kan ti na ka banta kan ka snong ka jongki te haba nakaleng ka snong ila i kata kajing itanat ka polior ngile perkat ngile plan komno banwan ra ya ka tourism spot lan ka cakap juga kai ka babet ka babiang ha kan ka jaka arjar khat khandai malung malah gitu kipor haba kalawan kan ka skim ka baningkong kum ka jik produk ila ong baka bahadian lain ya senang pek nama kadam sibun ba kila pon roi banyak ban ra ang ni te hagis nam arjar khat khandai la sedang ban pentre ya kan ka kam tendai na ka daw ka jingmi ka jing pang kobet ba kom tar ter ka kam kala kham suki baka juga poru baka long ka ba adu kata-kata banti ya ketika benta ka basyapo nama kalong ka bakti apa baka jeliu ba banle ak foundation ka sempo do ndreu pernah nyo pernah tangan perengat ya kan ka tendang yo i kumne kumba kalong benta ting ai kublei hakan ka pon ka benta iliet doktor don ko parroy iba long inong plelat plenti baka tu ka por lalong tourism minister iba met ba lingdo ba de ka jing plenti ka jongki baka long kumne kumba kalong benta ang yengi alam lang kinarang basam lagan passion lang kandai kasni kapan sa jingkin mau banyalan lang ang negadon kada bagin penasya ka percay ang negadon kaay bagin penasya ka percay ang negadon kaay ngipriang ngaw baya pibarong kasni jingman wangilayo maglepat pa kapong bait rinlan kababarong itip ya kakapong panghumasan kababarong itip ya kakapong panghumasan ipriang sobaya iba kwalindo jinggan jong pipin kmenyang ibarong ipriang sobaya MLA jongi ringkat kajing dan langi MDC jingdan jong piki heki hai mesim jongi kando kasngan jingdan jong piki heki hai mesim jongi kando kasngan ngipriang ngau baya pibarong kasni jingman wangilayo paglepat paglapong bait tenang kababarong itip ya kakapong panghumasan cinta senyang tourism department kasna kakajongi dan jingkerman ringka jingkray sitang nang yalam senang baru jingmu mentalas tang orlang walaki jingdu nadang bundang ha badray sitang walaki jingdu nadang bundang ha badray sitang nagalang jong i secretary ngam kapan buntien re nagalang jong hagar tang jong kisnong ngapan pa ko jing sungo ko barhaw sibun ya ili don ko paroy
bam kuai hadu rublei na banta ki jing mat lenti jing prat lenti ki jung i ha kini ki snam ki bela ino ya ka mama i lembaga ni ka mati ka ba ilabu halod jung i dei lembaga mati jung i ba mangi gila banya lumlang kini puat banya perkat ban kampen bah so maka dika borom ke jingro ka bakrau yu blei nam tanu syakri bala tre stop met ban sim man IT ban pek ban om pek tang siliang ka khamat re ban pek ya borok ki jenu kam jong ki kun ki hajar ki bahapo ki jing sesiar ki jing pek ki jung Good afternoon, everyone. Honorable Minister Tourism, Honorable MLA Shela Constituency, Honorable MDC Sora, all the representatives, Deputy Director coming from Tourism Directorate and Tourism Department, SDPO Sora, and all the different departments coming from Subdivision Sora, Rangba Shnong Secretary and all the Executive Committee members of Mokisiam Village, and all the people present here and all the children. It is in fact very heartening to see such type of effort coming from the village itself, because as we have seen in Sora these days, that in general there is a general tendency to just kind of focus on those type of efforts which are shortcuts, as they have already rightly mentioned in the memorandum. There is an acute shortage of job opportunities in general, and people taking up new challenges. So such type of development and redevelopment and beautification of these beautiful places is going to help not in one aspect but in multiple aspects, such as economic development, overall tourism development, and also some sort of environment conservation and protection, which sometimes we lose our focus on. And also Mokisiam and this particular place being very close to the main road, main Shillong Sora road, this place for sure is going to attract lot of tourists. It's very beautiful words for your encouragement and for your suggestions for this village. Thank you, ma'am. And mintapan nginyo ya kapawar nakikina school jong ka Unitarian LP School Mokisiam. Oi, 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 oi. Oi, view. Shua bangin pawar ni aku playa pi baro. Dale akau playa pi ku gerdo. Oi, view. Oi, view. Tanung isau sarong ya la kajong nasnam. Kajong kaki siam kali sama kisiam. Oi, kiu. Oi, kiu. Nilang bikin haret, ni ay bersang ni banginang. Wala kawar ni tradis orang ni kalang sakrang. Oi, kiu. Oi, kiu. Lakas ni apa lang, mentakas ni apa lang. Banyak kaya pemasan. Kala kababatam yang ibalok ang paikam. Oi, kiu. Oi, kiu. Kanong isaw kandet na ijing lang wadoy baret. Renda kandet rensan kena turis pemasan. Oi, kiu. Oi, kiu. Tadi ka kampela ka ba ublay ke ulale. Turis komplementasi junam ay kanyay ne. Oi, kiu. Oi, kiu. Ublay de un kerku ya baru kita no senyang. Kadang kada cicu jing orang kalayok yang. Oh. Kadnung idap daga jing sokumen. Kam tam mapi ki pai ba nong song snong jo ka snong mau kisiem. Bapiyo kum kani kasngi ka bapu ka bapieng
Kabale si kan long kesin ka beningkong. Haka snong mau kisiem bapinyo kum kani ka program. Ngamla klam ai kublai kerpang yai ba pol baila pelait ya kapor ka bakodor ka jogi. Banwan hakani ka sngi ban pli ya kani ka jaka jengok kai. Kabangiong kapung pemasan ngalak sengap mene ke jingkren jong iskaturi nganang perkat bayi ni tu kana kendiat tok kenang tang bangin tip kai kata kapom umasan baru tau masan ngalak apa bantip namar haka ketien sela masan deng yong yukini ngikot umasan tengam tip ngelakwa bantip le siu nong ai kublai sibet saya tu tok yang i siapang kani kana baila bai bapoi hadin bangi lalet bani kendu nakaliang jong ka estive committee rengkat bi MLA jongi klem kerenga hadin bangi le tu siapang kani kejaka ila pelait por kenang-kenang bat ngilebu tarik mentaresni. Maro kizingkran meneh kilah phalang. Ban pensutu ingi kinong song snong jong kathan sora hi barokawe. Baka kam jengok kai perthe. Lani ka tourism. Kandai sakawepat ka pliangja jongi hipat ba nong seorang. Menai dange songkai hing zongai di syai kelianga. Yong kalong kumdo ke MCCL. Ngala jengan banjubab. Henry ngala syuong i bakadon haka second phase. Ila sangap hai nang mut hai bangan ong ka second phase of renovation. Mereka second phase of destruction. Yang balai kalau ngomta, ngong mentala di scrap man kasngi, balapan kelas scrap ya ke MCCL. Bat sakat nu, ngin saya i bakataikan samadan, nginumi isu yau tu simeni bayang, mo ubami tedam. Tinang takadaw kipat ba jang kathan sora kilapai kemat syakani ka tenat dan ka kam jengok kai pertai. Iba pol nganang perkat ba ila dom ya. Namartang hadin bila simti kum minister jang ka tourism om palat ya santeli ki dor basnong ngalayalam bani kendu badi. Namar man kasnong hangni menta ngilas dang pai kemat syakani ka kam. Bat ka basnong tenat kalong. Ba man ka cak kasnong bangayalam. Im ju kerenga. Bat beda airu ya ka kular. Ba inle ai. Kinong song snong kinong elam snong paro jan si banai menta ke pengkrek gini jaka. Kira kami lanti ban pengkrek ya ke jingwan ke jongpi kum minister menta kasni. Bat ngangai skam. Baka jingwan jongpi kan long sisya ka jing bentoy na ka benta ka ni kasno. Baka syukwa ban benrap. Kat kum ka jing tip ka jonga ha ka ni kasnong kidon arpu palat arpu artuli ki homestay. Bat lese kindang misyu. Perkat ka ni kasnong menela ong baki degi ba im na ka bati duyong. Batang syun. Ba ngakwa ban penihang ni ba pol baka ni ka pajuasyun hang ni kadon kabla rim tam kepada ki po snam kabaki pat nong song snong hang ni mensua kide ki ba im thang syun bat ki bati duyong ndai menta kani ka kam lak hang ndai snotna bau blei ple pat daga wei pat kala bat ngangai ba nakaliang ka sorkaru kan penslur syusyu yagi samla ki jungi
kibam dan kam kibam dan jam ba ngin yo ya kalat kalenti bangin im pan kamai cakpo Cold, so left bushes right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. Oh, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no. Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so let the she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Have a cop gun kinda crazy, she's poison but tasty. And people say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. She's right though, at night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. And people say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. Ngipet hang ni hasora. Nang hai kini kita yo. Dan balik survey hang ni hasora. Bagi cek kat nu tili kali kiwan man kasngi. Kedi kali ki berabar sudah. Berhaba kiwan kilit ha keleng saudong kanegat han ke jungi. Parngat hai kumno hajan man lagi stong ki dong kiyo hi kajing kamai lamba kajing wan juga ni ki turis nabar. Ti menta ka sengi habang iple kanega pung kemaong ke phase 1 kaladap. Mentah ke memorandum kebaan nakasnong kan ke phase 2 syahmat bagi kerman bana kaliang juga tourism ngin sayo hi ke jiran kam kibaran kam bat penbah ya kan ka jaka namar habang iong tourism kabun pang menyakran hande katu kan ni ngasukaon su benrap parang iko ban develop ya kanu ka jaka nyihapan Pedro bahkan long ke Jakarta ban yok kro iki brek ban wan petkai bara ka juga poro para gi develop ya kanega than nyaman ped ba ke jabo ke jaban ke wami naginala ke ba kamdir wan tuat man penjabo ya kanega dong sane man shi thui pi hang ne ha than jong i mata hania constituency shala nagaliang jo tourism kilabun ki schemes ki ba nilayo kidan ki ba ngin sadang yayo hakut madan menta ngin sayo kawai kabahadu life hukror kabayo na ka NDB ya kaning habay kublay iba pol bila aying i kanika scheme taba kaba pada hang ni pemasan belengi klamla ha tu kapor namar kerang dan ke ongoing project kampat dep haba kampat dep ngimpat la ban propose kanura kanuga scheme ke pathamai ti perlok pandum don kata ka jingmot baka jela baka nega dong ka snong jopi kedi ka snong ka baduk kedi ka snong boruspa namar pipet hagini gisngiro ke jingwan jigi brio napar hang ni hathan jingi bon ba kiwan balai kiwan pet ya kaspa kajong pi pat phiru phila ban ya kamai na ka ne ka spa ka phidon ha ka snong ka dong ka than ma jong
Kaneka Likmat pada kejing kemen Bat dari kudo Yati kumka Shnong barok away Na benar Ba Na kenta Jom sokar Megalea Lakli yang ini pom umasan Lake and Creation Bar. Nganlait syari sora Pankio syakilum Kari utiu sokak Utiu pawang lum Kari jom usempe Kari ukaitor Kari kajing syenrang Kari keakor Hasyua bingin rung ini Hamadan Gilayo Bantung Ya kita riding But Kawai ke kentian ke ong Ubriu Ubam perkat Tang shimet Ubriu Batung yu ding Klem dah kebik lenti Ba un sayo Ban syong haka sergiu jong utu ding Kibanyo ban syong Ban kak sengi Na kita rai dieng ki bang ladep bantung kindai kini ki hep ki barit ki jongi. Na kata-kata habangi lur, habangi trai, habangi duriap, habangi TSF, nyim TSF tang na kebenta ka jingbet jingbiang yala dia. Ndai kamtam na kebenta ki longdin mandin ki jongi. Kepercayaan baru kawai menta kekeren syapang ke Megalian Age. Ke Megalian Age kedai karta jong kami mariang kebagiong ke Geological Age. Bat kepercayaan baru kawai kalau itu basau hajar aspak senem mensyua haduk kasnem kat kendai sepak sanpau ya kerta jong ke meram jongi laai keteng Megalian Age kat kum ke jinglap jong ki geologist ya kini ki stalagmite ki badan haka krem hamau melu kani benda ke jing sarong jong ka sorahi baropawai Kasora kamde tang kawai nagishnong ki bapau nam du jong ka jela ka jongi rai ngajar khat rupan long u try snong nang ni laju kermau yaki syuti telang bang awan ban pelut por sa badi mei e ha marai ka phon Tekani ka sinong kamlong Kani ka hima kamlong Nong wei syu yang Ka syudan bok Bapiyo iki Nong mikmat ki betebet Kum ki jong ba walajit Ba titas Dalam day bagi tebet maki Naduk menu ngaruk ngalawan manong Nganwan pahay nang ni Na sinong wajong Banyakon election nang ni Andai habang i bagi perform ha Ngawang i Ngan sakut Seselong Haka ba San Badalong kena Bakti kejing keren jung i ong bau pak pol indom pensa not iyai. Dia kinong seorang tiba sian bat kiba pro bat kiba syampang. Dah kau iga keti ki ayu sentiu. Dah kau iba deka keti ki ayu sekami merendam ro. Kababuan bahagi jing dawa. Kasyar ki ayu babang. Ban penti kena ba kajing ai ka return gift now minister ka tiban long ka babang bade and lay tikin ong sap tu bak pol suwan subam sudi ha ulit pai no klameo ai dia wak sngap ya kajing kran bakti ngas no tek kumba puli saya ka we pada ka siti jong uktitas syupol tip ngan juba ap kom noi kata ka siti dah ngan thok siti kala ne ngan kran pedeng jong pi ngam nan tendai
habang iklan ni ka sustainable development. Ngilay iya kata nado bas dang jong ka civilization. Bagi mar po kendo kin omne junam. Udaw yang omne junam umausun omne junam. Kini kilong kibangi ong kita ki sources of economy kiba long non renewable ngimla banyo syuiki kat baki nang lut ila nang lut ke MCCL wasdang eka hisnam hak kendai spa san pusan si spa snem ru 4 don bakti mentai tu yang abla ID scrap hapo si spa snem kat ka cement company ke bahedu hak jela asam hak tu puar mentala di scrap udoyong lakhang mau syun ngobong rambak syang meneru lak syakhang di syab ru myo syab ke basa kalong lara mengingi kwa ban pensa bat kata kadai kajing itiang jong kamariang gajongi kajing bahabrio gajong kikshat kiba rumpum gijongi kajing kring jong ki sentiu ki skuat ki jongi kajing itanat ka jong ki bir bat ki nan bat ki pung ki jongi ulai ula ai ula kurku la bian la pendap palat ya kabangi la ban kemi lenti ni kum ki trash nong barbor abadon tan hajan ngim nang ban nyogor ya ke ai bagai ke khu tibati ringkat bat balajit nganom pendukhai pi ngan pen rehem ya pi kumba katai pajwa kalau rehem baro si kata bat kata kalong bangan penbena ba nadu bagi dep ban inaugurate ya kini ka recreational park bat kalik ka first phase ngapin penapa shen ngin sedang ru no ya ka second phase jong gane ka project nan kedui pidang kani ka wei kabang ya kran hamanta kadai responsible tourism tador pasnong mo kisiem lengba kapom umasan li recreational park committee ya kaban ai kani keceng ai khublei kajulong kerukom habang idon memiliki program habang idon ini program dan ikap kor jongi kasih kamtam jongi nak sora banong khublei shibun dengan yang ni kapor ikaban ong khublei shibun syak yang akan dia dengan bu ka clean english nam tai mam SDO jongi. So I stand here to propose the word of thanks. So I'd like to thank you ma'am for this time and for sparing your valuable time to be with us in the midst and for delivering such a wonderful speech. Thank you so much and may God bless you. Nagaleng juga pemesan Lake Recreational Park Committee ya kaban ai khublei halor kini ki baro ke bangleon pelong ini program bat ya kicing tray kicing tak baro bat ban pelong ini program ke bapu ke bapeng de kebaning kong ke bangako man ai khublei ni ke por kalong na kem taki invitees bagi guest baro ya ke bangla khot sobha shani ke program tenang tarung na penpau ke jing khublei ki nong sensar snong ho wala kem simlala bandon ni kilapan pau lagi jong kidaw ke bakim la bandon kapan pau ke jong khublei ya usiem pa iem priman sing siem jong ke hima sora pot serda jong ke ilaka sat sopan ya ke bangla khot soba rekim simlala ya ke banyadon bat ngi ke por tingi pat pau ke jong khublei rum ta jong ki kilapha iki kentien ket bok ket riang tengila ni pat pau ru tu kat ni ke jong khublei na kam ta kini ki government officers ki bala pelat ya ke por ke jong ki kila pelat ya ka don rengkat bat ngi hagan ke program hakum ke sengi dengan sim ini kerteng ke ba ngan pulih ke por ke ban ai khublei ta jong kiro ka ban kong kalong ye osi jong ke seorang police station nang tade i fishery officer nang ta executive engineer PWD seorang division ba deman imyong kini rukim simladon ring yang skam ba kilap ha ye ke jing tip ke jong ki ye ka kena melak banyadon rengkat bat ngi hani ke program ngi pha ru ke jing khublei ke por namta i SDPO juga seorang subdivision isa penhon siem kumjuru i
EAC jong Kasora Subdivision Shrimati JM Omdor ila pentim ya kabai namdon hang ka sengi da ila pha ya ka jeng khublai ket bok ket weng na kaleng ka jong iro te ipen pauru ya kini ki ya ka jeng khublai ya kini ki bawan na ka tourism department nadu i director jong tourism isa Cyril Bidding do iba melak bandon bat ngi ka por da ngi scam ba ila pha pa ila ki jong ki staff ke jong i ringkat ber ki bi trelang bat i ya ka banjadon bat ngi ka por tinggi pen pauru ka jeng khublai ya i deputy director jong tourism department i kong siem bila pelaj ka por bekodo jong fi nang ta de iba Mar banyang iba long executive engineer jong tourism nang ta iba bat lingdo bat iba loto ki belewan rengkat bat ngi ye ka banyadon hang ni ka por khublai sibu ni ka por ka bekodo jong fi ublai un kur khu i fi tinggi pen pauru ka jeng khublai ka bekerpang ye kini kinong mi khmat ki ba e ki jongi iba titas juga khat e iba ti te nang taru iba balajit ko Parson Ram belong MLA jong ka Shela ke jongi tingi khupen pau jong khublai ye phi ru ba balajit ya ka por ka bakor jong phi ba kum ju ru ya ka flalong kinong mat lenti kinong prat lenti nam ta ka ni ka kam ka jongi ka ba khmat te khublai sibun ublai na kerkhu ye phi ba ublai nang penon kam ye phi ha ka jing sakri ka fi ai nda ka menta ke emlang ka salang te ka jong khublai ka ba kerpang ru ka let si ba poling do ya ka ba fila pelat ya ka por ka ba kodo jong phi isong komen ba fidon bu junior jong phi ni ka por nasalam ma khublai sibu ni ka por ka jong phi ka por ka ba kodor ba fila pelat je sang la kami lenti ko ba fila pen pound nang la kami lenti na ka PL de muses la sibet naimat fidon ba ki program ka jong phi finam la banya dor ka bat ngi ni ka por khublai sibu ublai nang kerkhu ye phi bat khublai sibu ro ite ka jingkular ki ba pen sependap nam tang ni ka snong jong ngi bangin pelong ye ni ka pom umasan lake kam recreational park ka ba phu ba phieng ba ka balong ka chikar khu ya ka wei pa ka wei ka long yeng hapo jong ka snong mau ki